Abunge mwanya na atongere kathumba thirikari na ya Kenya Kwanza no betite na mbere na ndiunga cio ntere mwanya twari bakinyite Mithero na Chuka kaunti ya Tharaka Nithi mwari nyuma ya ungi nibonekete kumenerera Rigathi Gachagua bonene boimiroti mubangwe na jukiri ya Kenya indi ni tumake ya kuringa na njuri yawe. Martin Mwambi aribotie. Tuguya chirinkanda nona mbugerio chiorari muninu wa mutongoru wa mugongori Rigathi Gachagua no aithiete na mbere ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi. Tuguya mau ya kimirwo ni andu atatu wa mbere Mugikuyu wa keri Mwembu wa gatatu Mumiru ni wewe kirire nyeni ambe hechio ni make we uri atiriri ni ndorendero nyuma thirikari-ini ri niĩ ndĩna thitima, niĩ ndĩna maĩ, niĩ ndĩna thukuru, wanjĩra atĩa we na nĩ ũhũnie nyume gũkũ thirikari-inĩ na ndĩ mũhũtu na we nĩ wahũnire tene. Batongoretwe i mubunge wa Laikipia East Mwangi Kionjori bunge bonthe ba kaunti ya Tharaka Nithi muthenya we munthe batinda bakampite kiri gicigo mbunge gia Chuka Gamba Ng'ombe na wandia Mithero kiri gicigo mbunge kia Mara. Amewambia ukiwa ndani na ukiwa nje. Kwa hivyo mnasema Kindiki ni how many times? Kindiki. Hakuna Kindiki na hakuna William Ruto, si ndio? Kwa hivyo naye William Ruto ni tamu ngapi? Tuwale ajumbe mpurukia 60. Tuerwa tulinge kula tulenda ulikuwa tukandepte president. Kia ajumbe 60. Ajumbe 54 badulire Professor Kithure Kindiki. Ola na wa Munyolo wagona kula idanda tu. Lakini akuma uadi aleta de nanje mono akederetanaga. Oga kutunenkela na geko na ambia gitiko dula. Anga leo nini William Ruto akena waliwa tutuke na mbalali tikanenkela mtu wago itwa Gachagua. Ikiringa miaka jomu ogwa lako nenkela William Ruto blood pressure. Na kanywa kamwe bariuga akithurwa Kindiki ta muninu wa mutongoru wa mugongo no eba kwigikana no eba kwenda nontu no kumenya kurutithania wira na mutongoru wa mugongo na nkinya kugwatithania nthiguru ya Kenya. Turethire kana tikare ni mukunyitira mwana wanyu Professor Kindiki murege nake guku mtu atarudio wega kweli. Imagine we are just at bit away. Gegetegera kinene zaidi. Baba bonthe baririunga gonto mwanya na kiugo gia empowerment kiria kari. Ara ikundi mwanya kiri gicigo mbunge gia Chuka Gamba Ng'ombe na gicigo mbunge kia Mara biethiritwe bikegunika kumegoro mwanke munthi. Lakini nonto na bigo kukwigweto igwijagara yora yare mami pia tuangalie mambo yenu ya Mithero Mara na Tharaka constituency. Tibio winka bwina bina bwa wetaga no choto ina cho Tharaka. Stima, ruje, barabara, kithomo, bantu bonde tu ina mo lakini thini tithira na ntu wemwe. Sasa mnataka tundanganywe na yule mkabila, yule mzee anasunguka akitupigia mdomo miaka 2.5 hajawahi kanyanga hii area. Sasa sisi tuko ndani yu tuko na Professor Kithure Kindiki. Kiripotera ndeto cia weru kuma gicigo mbunge kia Mara. Mbitagwa Martin Mwambi.